Ibihe byiza abakunzi bacu turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru rero ababaje cyane, amakuru y'incamugongo avuga ko Bishop Rugamba, umushumba mukuru wa Bethesda Holy Church, yatawe muri yombi. Murumva ko rero ari amakuru atari meza cyane, amakuru ayoberanye, ariko ntugire ikibazo, komeza ubane natwe muri iyi nkuru yose kugeza irangiye. Uramenya imva n'imvano impamvu uyu Bishop yatawe muri yombi. Wowe nyaboneka icyo tugusaba ni ugukora subscribe. Ubwo navuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera. Ubwo mukamwimeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu yose mu ba mbere. Niba warayikoze turagushimiye cyane. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize abandi, ndetse kandi unaduhe komenti cyangwa se igitekerezo. Reka twitse gato, turagaruka tubabwira inkuru yose. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu, amakuru tubanza gukorera ubusesenguzi kugira ngo tuyabagezeho ameze neza. Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Bishop Rugamba, umushumba mukuru wa Bethesda Holy Church, yatawe muri yombi. Uyu mushumba akaba ari na mukuru wa Bethesda Holy Church, Bishop Rugamba Albert, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranweho gutanga sheki itazigamiye. Aya makuru y'uyu mushumba Bishop Rugamba Albert yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry. Akaba ari we yatangarije itangazamakuru ko ayo makuru ari ukuri kose, ko bamukurikiranye kandi ko yatawe muri yombi. Uyu muvugizi Dr Murangira Thierry yirinze gutangaza amakuru yose amwerekeyeho, aho yaba afungiye cyangwa se ingano y'amafaranga ari kuri iyo sheki yatanzwe na Bishop Rugamba Albert, akaba umushumba mukuru wa Bethesda Holy Church, ndetse n'igihe RIB yamutaye muri yombi kuko ngo hagikorwa iperereza. Mu magambo y'uyu muvugizi wa RIB yagize ati, nibyo ko karafunze, akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye. Nta byinshi natangaza bitabangamira iperereza. Nubwo uyu muvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ntacyo yatangaje kuri aya makuru, ariko itegeko nimero 066/2021 ryo kuwa 14 Ugushyingo 2021 rigenga inyandiko zishobora gucuruzwa riteganya ko ahamijwe n'urukiko gutanga sheki itazigamiye yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2, ariko ngo kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro zitari munsi y'5, ariko zitarengeje inshuro 10 z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke. Mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru. Icyo tubasaba kugira ngo mukomeze mumenye ibikurikira kuri aya makuru, kuko turakomeza kuyabagezaho, ni ukubana natwe mukora subscribe, like, share ndetse na komenti kugira ngo muze kubona amakuru yose ari buze gukurikira. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.